provajt kemm stajt biex nikkonvinċi l-gvern u nipprova nikkonvinċi biex jimxi fuq il-passi il ju kien priedka mill-oppożizzjoni biex aħna vera insarfu l-governanza tagħna ta' moviment laburista skont dak li wedna lil popju mhux l-inqas bil-programm elettorali tagħna. Il-kuxjenza tiegħek nadifa? 100%. Min baqa' jsostni anka għaskapitu tal-karriera politika tiegħu dak li wedna qabel l-elezzjoni? Marlin Farrugia. Min żamm il-wedi mal-elettorat? Marlin Farrugia. Il-Partit Laburista fil-Gvern illum żamm il-wedi illi jagħmel mal-elettorat dawk il-wedi li jagħmel qabel l-elezzjoni. Privatizza l Malta, ħajbiħa l Malta, ċittadinanza konna nafu bija li sambijawa. Prim-Ministru qal, Marlin hija free thinker u jiena wkoll free thinker. Id-differenza bejn il-Prim-Ministru hija illi jiena free thinker and I am free to think. U l-Prim-Ministru he is a free thinker u naqbel miegħu f'ħafna ideoloġija, but he is not free to think. Għax ikun komprometta ruħu b'xi mod jew ieħor, mod li jista' jgħidlek huma nistax ngħidlek jien. X'ġara allura? Ġieri biex finqas minn 3 snin ikun hemm din il-bidla daqshekk radikali. Dika naħseb jiena ħjar tistaqsija lil Joseph Muscat u lil min qiegħed jagħmel dat disservizz lill-Moviment Laburista.